mtu akiwa anakunywa pombe inasababisha hata kama hapo kwenye ndoa wakaachana. Leo nimekuletea Yesu, atakubadilisha maisha yako, ataondoa laana. Wewe uliyekosa kazi, atakupa kazi. Wewe ambao unateseka, unaonewa na magonjwa, umepigwa na laana, sikiliza nikwambie, siku moja Yesu alikuwa akipita mahali, akamkuta kipofu mmoja. Sikiliza, alipokuwa anapita yule kipofu anasema Yesu, anamwita Yesu, Yesu. Watu wakanamzuia. Na wewe unatamani Yesu akusaidie, lakini shetani anakuzuia. Ndio maana utashangaa mtu unaweza kumwombea muda huu, kwa jina la Yesu. Labda huyu ni mwanafunzi, nasema kwa jina la Yesu, faulu masomo yako.